السلام عليكم، اهلا يا ابطال جريد 3. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاهزين نتعلم درس جديد النهارده مع بعض في الماس. النهارده هنتعلم حاجه مهمه جدا وهتفيدنا في حل مسائل كتير وهتكون مهمه كمان معانا في الامتحانات. خلينا نركز مع بعض في الشرح ونحل مع بعض امثله كتير وهتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط عليكم. يلا بينا نبدأ ونشوف لسون النهارده بيتكلم على ايه. عندنا النهارده لسون 6 من شابتر 2. تعالوا نشوف اول حاجة ونفهم النهاردة الليسون بتاعنا بيقول ايه. ها، انا شايفة ايه هنا؟ شايفة جروب فيه ايه؟ فيه 5 flowers. وشايفة هنا برضو جروب فيه 5 flowers. وهنا برضو فيه جروب اهو، برضو فيه ايه؟ 5 flowers. تمام، يعني انا عارفة ان هنا نمبر هنا ايه؟ 5. تمام، وهنا 5. طب وهنا برضو 5. يبقى أنا عارفة إن كل جروب فيه 5. تمام، بيقولي you can use repeated addition to find the total. عارفين طبعا عشان أعرف الإيه التوتال للثري جروبز اللي عندي دي بعمل إيه؟ بقول 5 plus 5 plus 5. 5 plus 5 10 plus 5 15. تمام، يبقى أنا كده جبتها عن طريق الإيه repeated addition. طيب في حاجة النهاردة هنتعلمها مع بعض اسمها multiplication. حاجة جديدة هنستخدمها مع بعض عشان نعرف نجيب برضو التوتال للنمبرز. تمام، بيقولي when you put together equal groups you can also use multiplication. تمام، انا عندي هنا النمبر بتاعي ايه؟ 5. تمام، repeated كم مرة؟ 1 2 3 3 times. يبقى اعمل 5 times 3 equals 15. مش انا عندي هنا عملت له 5 plus 5 plus 5 how times 3 times. يبقى 5 times 3 هنا اسمه factor. والتايم دي العلامة دي الساين دي اسمها ايه؟ multiplication symbol، علامة المultiplication بتاعتي. وهنا برضو اسمه factor. طيب التوتال بتاعي او النمبرز اللي طلع لي اسمه ايه؟ اسمه البرودكت اللي عندي. يبقى الفاكتور بيقول لك one of the numbers multiplied. طب البرودكت the number obtained when multiplying the number obtained when multiplied. تمام، بنقولها ازاي؟ بقول 5 times 3 equals 15. نيجي نقولها ازاي لما اجي اعمل لها reading؟ بقول 5 times 3 equals 15. تمام، تعالوا نفهم اكتر ايه هي المultiplication دي. write an addition sentence and a multiplication sentence to find the total. يعني انا عندي هنا two ways عشان اجيب ايه التوتال بتاعي to find the total. هنا عندي كام جروب؟ 1 2 3 4 5. عندي 5 groups. every group فيه كام items؟ 1 2. يبقى every group فيه 2 items. يعني عندي 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. عملت لها adding 5 times. 2 plus 2 4. 4 plus 2 6 plus 2 8 plus 2 10. يبقى التوتال بتاعي 10 عن طريق الايه repeated addition. طب another way اللي عندي اللي هي multiplication الجديدة بتاعت النهاردة. انا عارفة ان النمبر بتاعي ايه in every ايه group 2. وعندي كام جروب؟ عندي 5 groups. 2 times 5 يعني انا عملت لها 5 times هتبقى 10. يعني عملت 2 plus 2 plus 2 plus 5 times هيديني 10.
تمام. هنا عندي كام جروب؟ عندي 2 groups، يعني هعمل لهم addings 2 time. عندي in every group عندي كام items؟ 1 2 3 4، يعني 4 plus 4 4 plus 4 8. يعني أنا عندي كام items؟ عندي 4 items. وعندي كام group؟ 2 groups. يبقى 4 times 2 equals 8. بنفهمها أكتر. تمام، نفهم أكتر. how many groups؟ 1 2 3. عندي 3 groups، يبقى لازم أكتبهم كم مرة؟ 3 times. وعندي كام؟ عندي how many items in each group؟ 3. يبقى عندي هنا 3 plus 3 plus 3 plus 3 6 plus 3 9، يبقى equals 9. تمام، ده كده عن الطريق repeated addition. طيب المultiplication، انا عندي كام items؟ 3. وعندي كام group؟ 3. يبقى 3 times 3، يعني جبت ال 3 وعملت لها adding 3 times، يبقى equal equal 9. تمام. how many groups؟ 4 groups. how many items in each groups؟ 5. يبقى 5 plus 5 plus 5 plus 5. 5 plus 5 10 plus 5 15 plus 5 20، يبقى 20. عندي how many في المultiplication اهو. عندي how many items in each group؟ 5. how many groups؟ 4. يبقى 5 times 4 equal 20. ليه؟ لأني مسكت ال 5 وعملت لها adding 4 times، بقى عندي 20. حاجة تانية هنتعلمها، بيقولك how does an array shows multiplication. ازاي برضو اعمل solving الarray عن طريق multiplication. تمام. this array shows، انا عندي كام row؟ عندي 1 2 3. عندي 3 rows، يبقى عندي 3 row. تمام. وعندي كام items in each row؟ عندي 1. عندي هنا row واحدة اهي. عندي اول row اهي. عندي كام items؟ عندي 1 2 3 4. عندي 4 items in each row. تمام. يبقى انا كده عندي 3 rows، وعندي of 4 cupcakes. كل row عندي 4 cupcakes. تمام. to find the total number of cupcakes and you can add or multiply. يعني عملت adding، عندي 3 rows، وعندي عندي كام items، او عندي كام cupcakes in each row؟ 4. يعني هعمل 4 هعمل لها adding 3 times، يعني 4 plus 4 plus 4. 4 plus 4 8 plus 4 12. طيب دي في ال repeated addition. طب ال multiplication جاي يقول لي number of rows. عندي number of rows كام؟ 3. وعندي كام items؟ 4. 3 times 4 equals 12. ده التوتال بتاعتي. تمام، اللي هو اسمه product. تمام. احنا شفناها بالarrays. تعالوا نشوفها بالcolumns. هنا بالcolumns بيقولك the same arrays show 4 columns اهو. 4 columns 1 2 3 4 columns. وعندي in each column عندي 3 items أو 3 cupcakes. تمام. to find the total number of cupcakes you can add or multiply. طب تعالوا نشوف repeated addition. عملت قلت 3 plus 3 plus 3 plus 3. عملت لهم 4 times 4 مرات، بقوا الايكوال بتاعهم بقى 12، يبقى equals 12. طيب بالمultiplication هيبقى numbers of columns 4، يبقى اكتب 4 times 3. 3 ده اللي هو number in each column. 3 times 4
4 times 3 equal ايه؟ equal 12. بقولها ازاي؟ بعمل لها reading ازاي؟ بقول 4 times 3 equals 12. تمام، يبقى احنا كده عرفنا الطريقة. تعال نشوف. يعني انا عندي ال4 times اللي عندي times ايه؟ ال3 اللي هما الايتمز بتوعي يدوني ايه؟ 12. نشوف اللي بعده. بيقولك complete each of the following. تمام، انا عايز اعرف انا عندي كام رو. هو جاي هنا يقول لي رو ولا كولم؟ لا، ده جاي يقول لي رو. تمام، تعالوا نشوف عندي كام رو. عندي 1. عندي 1 2. يبقى عندي 2. يبقى عندي 2 رو. طيب عايز اعرف عندي كام items in each row. 1 2 3 4 5. 5. يبقى اعمل 2 times 5. 2 times 5 يعني 5 plus 5. 5 plus 5 10. يعني اعمل 5 repeated ايه؟ 2 times. تمام، عايزة اعرف عندي كام رو. عندي كام رو؟ عندي 1 2 3 4. عندي 4 رو. وعايزة اعرف عندي how many items in each row. عندي 1 2 3 4 5. عندي 5 items. 5. يبقى اقول 4 times 5. 4 times 5 يعني 5 plus 5 10 plus 5 15 plus 5 20. يبقى equals 20. واحدة واحدة هنتعود. عندي كام رو؟ عندي 1 2 3. بكتب 3. عندي 3 rows. عندي كام item in each row. 1 2 3 4 5 6. عندي 6 items. يعني 3 times 6 يعني 6 plus 6 plus 6. 6 plus 6 12. 12 plus 6 18. يعني 3 times 6 equal 18. طبعا واحدة واحدة احنا اصلا هنتعلم المالتيبليكيشن وهنحفظه. يعني اول ما هتشوف 3 times 6 هتكتب 18 على طول. تمام، مش هنقعد بقى نقول ايه 6 plus 6 plus 6 وكده. تمام. عايزة اعرف انا عندي كام columns. 1 2 3 4 5. عندي 5 columns. وعايزة اعرف الايتمز in each column. 1 2 1 2. لما اجي اعرف الايتمز لازم احدد عندي مثلا الرو. يعني هو عايز يعرف عندي كام ايتمز in each row، اروح محدده رو واحده كده اهو 1 row واعد الايتمز اللي جواها ايه. تمام، عشان كده في الكولا عشان ما تتلخبطوش. هنا برضو جيت عايز اعرف انا عندي كام items in each column، قمت محدده 1 column كده اهو عشان اعرف الايتمز بتاعته. 1 2. يبقى الايتمز بتاعتي 2. يبقى 5 columns of ايه؟ of 2. يعني هعمل 5 times 2. يعني اقول 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. 5 times. مين الشاطر اللي سبقني ويعرفها؟ 2 plus 2 4. 4 plus 2 6. 6 plus 2 8. 8 plus 2 10. اخدين بالكم من حاجة؟ ان انا لما هنا قلت 2 times 5 طلعت لي ب 10. وكنت قلت ايه؟ 5 plus 5 على طول 2 times. انما هنا قلت 2 plus 2 plus 2 5 times لل2 وبرضو طلع لي 10. هنفهمها اكتر وهتاخدوا بالكم من قصدي اكتر. يعني انا اقدر اقول 2 times 5 واقدر اقول 5 times 2 والاتنين هيدولي the same total. هتفهموها اكتر بعدين. تعالوا نشوف الكولمز، بس انا عايزاكم تاخدوا بالكم منها دلوقتي. عندي ايه؟ عندي how many columns. عندي الكولمز اهو 1 2. عندي 2 columns. how many items. احدد الكولم بتاعي
عشان ما لخبطش نفسي، انا لسه ببتدي، انا لسه بتعلم. لخبط نفسي ليه واصعب الدنيا على نفسي؟ 1 2 3 4 4 items in each column. يعني اعمل 2 times 4. يعني 4 plus 4 بس. ليه؟ لانهم 2 بس. تمام. 4 plus 4 8 يبقى ايه؟ equal 8. يعني 2 times 4 equal 8. عايز اعرف انا عندي كام columns. 1 2 3 4 5 columns. عندي كام items in each column. 1 2 3 items. يعني 5 times 3. يعني ال 3 repeated how many? 5 times. 3 plus 3 6 plus 3 9 plus 3 12 plus 3 15. اللي بعده جاي يقولي complete، جايب لي هنا 3 plus 3 plus 3 plus 3. يبقى كده عمل له times بكم مرة؟ 1 2 3 4 يبقى 4 times 3. 4 times 3. تعال نشوف 3 plus 3 6 plus 3 9 plus 3 12 يبقى 4 times 3 equal 12. عايز اعرف هنا repeated كم مرة؟ 1 2 3 يبقى 3 times 7. 7 plus 7 14 plus 7 21 يبقى 3 times 7 equals 21. عايز اعرف repeated كم مرة؟ 1 2 3 4 5 times. يعني 5 times 4. 5 times 4 equal 4 plus 4 8 plus 4 12 plus 4 15. في ايه؟ 4 plus 4 8 plus 4 12 12 plus 4 16 plus 4 20. عايز هنا ايه؟ عايز هنا 5 repeated كام؟ 4 times. يعني 5 plus 5 plus 5 plus 5 repeated 5 times. تمام. 5 plus 5 10 plus 5 15 plus 5 20. يبقى أنا لو قلت 4 times 5 equals 5 times 4. يا إما بمسك ال 4 وأعمل لها repeated 5 times، يا إما بمسك ال 5 وأعمل لها repeated إيه؟ 4 times. هنركز أكتر، كل ما نحل أكتر كل ما نركز أكتر ونفهم إحنا قصدنا إيه وبنحل على إيه. تمام. اللي بعده عندي 6، عندي 1 2 3، عندي 3. يبقى عندي 3 times ايه؟ times 6. 6 plus 6 12 plus 6 18. يبقى 3 times 6 equal 18. عندي 9 plus 9 plus 9 plus 9 how many؟ 1 2 3 4. يعني 4 times 9. 9 plus 9 18. 18 plus 9 27. 27 plus 9 36. عندي ال 1 repeated كم مرة؟ 1 2 3 4 5 6 6 times. يعني 6 times 1. 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 1 5 plus 1 6 يبقى equal 6. تمام. عندي 8. 1 2 3 4 يبقى 4 times 8. 8 plus 8 16. 16 plus 8 24 plus 8 32. دي الانسر بتاعتي. تمام. اللي بعده choose the correct answer. تمام. هنا عايز يعرف هو repeated، عايز يعرف repeated ايه كم مرة.
1 2 3 4 5 5 times يبقى 5 times 3. 4 groups of 2 4 groups of 2 يعني عندي 4 groups of 2 يعني عندي 4 group 1 2 3 4 وع each group فيه ايه؟ فيه 2 items. يبقى 4 plus 2 لا طبعا. 4 times 4 لا طبعا. طب 2 times 2 times 2 times 2 لا طبعا. انا عندي 4 group of 2 يعني 4 يعني 4 times 2 يعني each group فيه 2 يعني 4 times 2. تعالوا نعد كده الايتمز اللي هنا. عندي كام؟ عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 و4 times 2 ب 8. تمام، يبقى ده الانسر بتاعتي الصح. نشوف اللي بعد كده. جاي يقول لي 2 groups of 9 equal. تمام، يعني انا عندي 2 groups عندي 2 groups اهو، وكل جروب فيه 9 items. تمام، عايز اعرف هما equal ايه. يعني 9 plus 9 9 plus 9 equal 18. بس انا مش عايزه الايكوال عشان ما نلخبطش، انا عايزه اعرف هو 9 بلس ايه. عايزه اعرف 9 بلس ايه. 9 بلس 9 مش هما 2 جروبس بس، يعني ال 9 هريبيتد ايه 2 times بس. 2 times 3 2 times 3 يعني 3 بلس 3 يعني 3 بلس 3. عايز draw two model groups, then write in addition sentence and multiplication sentence for each. تمام، هنا جايب لي ايه؟ جايب لي ان هو عايز يعرف عندي 2 groups of 4، يعني عندي هنا 2 groups اهو 1 2 و each group فيه 4 items، يعني 1 2 3 4 items اهو، ايا كان بقى الايتمز اللي عندي ايه. وعايز اعمل لهم مرة بالاديشن sentence واعرف التوتال، ومرة بالايه بالمultiplication. تمام، طب الاديشن بتاعتي انا عندي ايه؟ عندي 2 groups و every groups فيه 4، يعني عندي 4 plus 4 4 plus 4 equals 8. طب بالمultiplication هقول 2 ان هما 2 groups. how many items؟ 4، يبقى 2 times 4 equal 8. طيب عندي 3 groups of 2، يعني عندي هنا 3 groups و each group فيه 2 ايه؟ فيه 2 items. each group have 2 items. تمام، عايزة اعرف التوتال بالاديشن بتاعتي. هقول 2 plus 2 plus 2. ليه؟ عشان عندي 3 groups. 2 plus 2 4 plus 2 6. وعايز اعرف بالاديشن how many groups؟ 3 group. times how many items؟ 2 items. 3 times 2 يعني 2 plus 2 plus 2 equals 6. build the array as example write the multiplication sentence. تمام، عايزني اعمل array. هنا جايب لي ايه؟ جايب لي بيقول لي 4 rows، فقمت عامله 4 rows. 1 2 3 4 وعندي 3 items، يبقى every row has 3 items. 1 2 3. تمام، وقلت 4 times 3 وعملت لهم ايه؟ times. تمام، هنا جايب لي عايز 5 rows، عايزني اعمل 5 rows و every rows have 2 items. تمام،
يعني انا عايزة اعمل 5 rows و every rows has 2 items، يعني اعمل 1 كده first row، هعمل 2 كده second row 3 4 5. يبقى انا كده عملت الايه ال5 rows اللي هو عايزها اهو 1 2 3 4 5 و each row every row has has 2 items. تمام، يعني اقول 5 times 2 يعني 2 plus 2 plus 2 plus 2 لو عملنا لها 5 times هيبقى equal 10. اللي بعده عايز 3 row و every row انا كنت بمشي الرو ازاي؟ كنت بمشي كده و every row has 6 items، يعني هقول همشي 6 items 1 2 3 4 5 6 items. هعمل له بقى ايه 3 rows have 6 items اهو. ده تاني row، ده third row اهو. تعالوا نشوف حتى اهو 1 2 3 و every row has 1 2 3 4 5 6 لازم في كل answer بتاعتي لازم اتأكد من الانسر بتاعتي كويس جدا. يعني اكتب 3 times 6 يعني 6 plus 6 plus 6 يعني 18. برافو. عايز 5 columns of 5. تمام، انا كنت بمشي الرو كده انما الكولمز تمام، يعني عايز 5 columns و every 5 have has 5 items، يعني 1 2 3 4 5. ده كده first column عايز 5 columns. ده كده third column fourth column. وده كده the least the least column لانه هو عايز 5 بس. تمام، تعالوا نشوف كده مع بعض 1 2 3 4 5 وكل كولم فيه 1 2 3 4 5 فيه 5 items. يبقى انا كده ماشية صح. يبقى 5 times times 5، يعني 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 5 times يبقى equals 25. وبكده يا ابطال جريد 3 نكون خلصنا درسنا النهارده. ولو عجبكم السيشن اعملوا لايك وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل سيشن جديد، وكمان قولوا لاصحابكم يشوفوا السيشن عشان يتعلموا معاكم وميبقاش انتوا بس اللي استفدتوا. وتابعوا السيشن اللي جايه كلها عشان ما يفوتكوش ولا السيشن ويا ريت اللي عنده اي سؤال يكتبلي في الكومنتس او يبعتلي على صفحه الفيسبوك، وانا باذن الله هجاوب عليكم. واشوفكم في السيشن اللي جاي، وسلام.